Ini na imang ya pamalaki daw 30 juta si uleng. Nah kaya apa lah yolo 30 juz? Magi, mulai apa lagi? Iman no ya malakos ya 30 juz, tapi dilatih dulu kelancaran apa lah. Magi wasemi tahu lande biayai. Nah doi na mua jamaah. Yang penting umumkan nih. Maka da si koe jalani bange. Kung kato keberatan alena suruh imang. Magi, cocok kira-kira? Cocok. Minta ulade kecuali dia meto gaga dui. Tapi kung kamu dui, muliakan penghafal Quran. Maka dati nyamuk patunya wana. Ini na paling makapal Quran. Itu imam na Masjidil Haram menengesi loki la umrah, upitaki bola anang karo bola ada imam ini. Lalu makrik bede istana tuh pantas. Dia imam Masjidil Haram. Keamanannya dijaga begitu berdiri.